more crab at the back, I was in Jumedius. After Cassamini, I can confess auction. Na Jumedius near there, and some coach cover money at the Bremo, and some are egg, any dear yak, any dear Sina at the Bremo. I mean, I made Jumedia, which I was a friend, Rabana Carolina, aka and Kitswa the Barco. The idea she made Jumedia, Bronis A. Goodness in hotel, I will remind you this last time. So that I come home, Mr. Walker, be a comfortable place, relax somewhat, do rub or for that will be a goodness in hotel, a hair and a brain, never do joke on up, be okay. Now, and then I summed up no so a day brown, and Yasama head, and then Yasama Ash, they move a summer year or Togana in United, and as entertainment industry in United. Only a summer that was your labor. The Nippon will fee her, but never to change from our family. None of women are into a controversial, but this time around, no controversial. No crack and a walker. A your boy city, and now boys' ways. Only a little fee her erection from our fat. A young bear, my papa, ya didn't know your fat, your buy Bibia, Bishop and Naco, new window, and I never change from our family. Oh boy, no, I'm proud about confess social. Yeah, Nyamina do bibia boko. Na dem tins wani abese le so black idi. Ai ya ntia sempa itichi na ama. Ma metia sisia. Mama ni abre. Oba mpacho mi bisa se ya papa ya di na bishop benadako. Ya ntia sende na na nsia na ofri. Na mi bisa se mi wuo na ama kwa ofa so free no. What say say? Ana ya wo say. Yo, when ye medasi, said women done. And rebe 6:30, no sianifa. Now, me walk hard society was the man. Ena, will be friendly. Say, Adia, one who social media, let say, and I'm so Minya Bibisa. Eti minti the second person of friend here ya double also friend busa say obi busa na say mu no so friend ya a confirm from one of the minti bibia sa no bi na also friend sa inti bi friend akra ebisa ena me friend obi chechi mu ma me say eye no kore assemblance nti free ho koro na afi de course ba na ba mi so sa ti e wan re ho ni di a se de kore ti anadu wa no kro kwa ma che wa no kro kra no ibi mu fra mi bisa na wo ma na ma bopiti e ma sorry e ma ka sa e no kore because bu o ma anadu sa na mo susu na social media nti sana ye ti no e ko fa Tiema ehie na mpacho ma me misipasa mo e di nti na course e ba so e bisa so wa ni obusu ni nti e de no mo bisa so mo pese o mo bi se no kwa na no no die eye industry na mo mu no e na wo mo ye nim metutu mo e na e frame ebusa me e na ye ne ye nkofo no bi su be frame a na bia sinifo na bi na o so frame se de adabudi ka frame no sa pepe mcheze ayese makoye penyi tu bia tibi frɛ sɛ boy sɛ no kra na sa anti na ma me ka sa asɛm na e ka sɛ ewuo no anhenia na me boa kwa ba so sasa di ntia ehye me ne sɛ material ntina nim sɛ no wɔtɔ na na yɛre aba ɛna free man ti no sɛ waba say oba ya obakasa kakra bi okoye na mkoti mu sa afiri de mama say na mo ato amwa nti na ma ne ka say ehye nipa wosana na mo ato e ma ye lim say de no wa ba ni ye be ye adwuma na ye sinde na mpofu ma ti say so sa akosa e no na me ka say no na ma ne shi say ya ti say no ato na afi Pufri mu ayasa abekase wo free ana wadan bi kunso na e mama ma shi na mpacho ne hona na fa na ne ese ne yafunu ana se bibisa betetem na e ugidi se e no a
say mo an nkra bi engu meme die nchichimu ne nyama amatie no e kire se yade no yare no enuma na ayede edinako sanity amba cho wunnim ne sen obetu wosini twam ama sa wo na obetu wo Bernard obi a Abranti bi o director the friend no famous Auchi famous no wo sunya side ho na o de ba masia be ni hu no nti wo no enam kotwa ni sini bi na mpo hu Bernard wo nti ho no ena Bernard ni didi komo papa ni pese bi yesi na ni didi komo nti fi ho ko ne de na on the friend papa preoccupé nti ho no ma na unyanye star na yi ni mu no na se obeto me bibiri kura na me wu meme dia me free me kura mu na wura dwumadie wu mu amaya abisi nti mabra bo nyina se adwuma wu mabra bo nyina se adwuma wu to obeto me ewo adwuma mu na stardom no ne ye no na from sa nyame no ade de stardom no me nipa so nti na obusabe se papa na musume de ma ye style bi ni ada de no so bibia ye nyame asem na obusabe sa nti eche no ye koni ko hia set so o ba bia de o kan se sesi wo ma sha se de ne bo o hene enso o so o kasa abrofo ni ade no ene wo bebiri ene wo ntimi mu be nti o se mi nkyere se ni si mu be ti bo asebu ano de aba o se asebu ya mekan bebu best mi say na bia ma bu be na ma no atwe wo paper so ti bia wo nya be 4 5 na o de ko ti wo anya sa ko sha no da set ya no aka se mi say hia fofo baba nti na wo nya tama ma me mra me so bi ni problem bra na en ko tansi ni akotansi na ma twetwe ti ni ye sa de no ma no anti a chiri do ti papa say say my perfect you mi bubu ya ma fi kwa de mi anti mi bi e hihye mu abra enye ni na se sa na ese eko na ta mo ba foforo so bi busa se say no why ni wo sua no osini ni mu why e no say ni mentor Peter Dochi Nigeria nti ena ko kire nse me de asema me kan ya me de share bi kuna ne se sisia ye ni obibia owo sa wo form yi bi ewo industry mu bi na ye wo wanga bi kwa mu shansa beto so o free nti se wo form no se ye tie bia no nyame be kire ama wo ba be kan star asema me kan kire Teneza okwa na osa sheni nkuna. Mishi nkuna se ni uniform ni sitie ni die. Mo mpre no. Kwa bia so obeye star nyame bi shira no de baba. Enim. Na wonyi ni se wo free me nti na wo kasa na wo ye sure ze de wo kire na. Me ni kwa me ni problem bia. Okay. Oyi bia me pena se me nrate e na me po wo asem. Nti ono so no na ni gi se me ye panyi na ma ye me ho emrante se no. Nti me ni problem bia. Da di nyadi a wo ntia nkasa onu a nkasa isama eni say papa we send na not yo last year December ni na me yare ni mu ana mo call Abdom FM woni artist ni bi e ko shia bigger praise mu e kwatena ho na mo kan se mi se mo pesen ka mo ko hem be Bishop na ba na o ma me ni mpene so ho mo akọ no ama bigger place kwa the key statement bi senka o visa Bishop Bernard na kasa wo abuche visa be de o wanka mo beti kwa so ni mu na nka wode na kona ne ho etima to no ama mo se ma me ne mpene mo Bishop bigger place le ka se ma me ne pese wo twen ma ne ban ewu asa no ba bo ntia be kasa ama wan kasa so kapi so se wo twen me ewu asa sa se mo de na wo ka fa me man kasa me twen am ne akwasi ene cancer bigger place the kan and that no e call ho na na ye sa interviews no enyina na me no hate FM
nti wo ba woni mu a ɛhɔ na adomo wo kosi a ɛhɔ na asempa wo the same floor nti mimi wie hit from me ba adomo no omo ye Emilia no ɛho asem ɛna Emilia omo si Emilia boy mi nti mimi na meka no man seat ɛwɔ Emilia no wan kyɛn ɛna omo si Emilia ɛnwom no mi hu ne sɛ ɛna so media music die media chat ni akra ma yibida ma ye music adwuma da enti die minim ne sɛ Emilia du ɛnwom no o compose ni ye ed na emu no part to ye no wantu ni ye wo flat ni no o de kenkai no wo say no what we check ena Emilia mi ka chere say onko bio na ni mo onko po bio ni moto no ne nto na nye se wo feature di pa no nsua ni ya san no nko ato di di me kan ye no ho no ane bufu nti o timi che ya na ne bufu ansa na kwasi be yi sasem na to me se na mama brand mo ne koye aya mo wan ko le na mama brand no ne koye ye ne koye ye say bia kan wo tell se nke pese ko ne kwasi di to se na mama no mako anye ti na kwasi be repeat we ni so be to kama wiase nyina eti nti wiase nyina na opeto kama wo mote nti o kan sam no na mete wo na maka Emilia de na wi ti Emilia te ena mete wo si o maame so ma ye o munye de o munko ena si ai o maame so ma ko ma si sa na tie de na maame no ono a na ekum ne ba ono a na peto kum ne ba sei na mka me si ono a na pese okum ne ba nti bika sa no na Emilia ti mi kire na Emilia ebo mi din kese ba dada santo o kasa o ana mse me kasa sai o mo akra na se mo ka kire no na ndi mi ka so o nti ekoye bije bebre ma we ni se bi o host ni se bi o na ka ta se ma me ka me da be se se ma me so mo bi akọ okore me ba ne dia ene onu mo peso kum ne ba na me ka sa ti free wo and I call asempa ti tru kwa na ni pele bi wo dem ye na so e ko ha bi ti me mra asempa wo na ye de ba ni ba hotel ti e ba hotel ni na e ho abubo yi di ya ye se nke se ko esusu e kwa na esi gere chesi e jibi ko ndi ye di ye bibia so na nu achi no ye poni ye ade achi ya ni jae kwan se ye mre kumase no na mi akọ ti ko na mi ya na mi hu ni pakro number ni mi number ti mi kasa ya na ye oba voice e no si obo mi di say dada santo but the boy more can boys but was the boys ni and I'm say I was me and I'm yet Benedict Nyako Emma me kwa mi akuma me ne wona ade makotina baby say akoka se me na be kum me ba no nti ba sa anu am hu se eye ma me ma kan we na ma me ni shase kasaya eni ewaji wo kwasia pa ensem wo kan bebre be 15 minutes wo ma no wo kan mu kama na me meti front ena chinchire twan na kaka ena na na eboa mi am ba na na eboa etibichi na we yechi twintwan achi ena amatundra etimi sumechi ni amena na amatundra otimichi ena ya dabo eti mfimfini nti basa omuti dia nipa amene ne kasa go ne volume no wa monte kakra nti wo muti ti no aza no do baka bia ne se me dase sa ena
Because about 15 minutes we try so and one silence you could see I the back must tia back must make a cabin and a Zion face a coyer Bena interview and obey na no say ono na ka che o ma me say ohia sinini bia ewo ohia sinini bia na sinifo nya atwe they are all hypocrites on the one in the block for there no the baby no be kind enti se sinifo no ba ho no ma on be ba betwitwa o mo di we no on phone so be ba betwitwa be ya no on so ni so ati kakra e bia betutu social media no on pesa ani na enuti e no o ka kire ne ma me se ma obi a enye obeye sa interview no me boys wa mo miti anka say anase say wa mo ye nyina obi adi what we explaining ho e de ma wi asi na se onu na ma ne ma me e kwai sa na ade e koye nti fi won me de bi dia chiri ni sa na chiri nti sa wo hwa asem no amba no na sisi akoye bibi foforo a esiere boys eya papa yi wo ye chi no videos be trend e na wo ye video ne ho na wo su no de aba to YouTube Facebook artist mo yon ko artist ne su de to ade na e hwe no ma na say no ma so mo yes ade na saade no a esi ye no se me tie sisi ye se ye se bia wo na wa host me na wo ye be interview in so beti na ba be sua ade nti na eze ko fa camera ana me fa me phone na me di si adieso na me sugu eno wo ye saade no a enkyere se usu nipa no wo ati acting because ade na wo ye muta e dey akire wi ase na ye se adwuma na wo mu na apese wo ye ho adwuma na kire eno wo di komu a ye twetwe ni mu obi ubesun de tutoto se ye ye na se ne makọ ene bia mu nyina mu su na nko a uti ba bi na uti mi su twa ba etwa di camera si usu a ye twetwe ni mu se bia na opeso wo ye me hu se wo su ahyem enti na bia wo ye ne saade aba di enti a make se ye twetwe ni mu no bena di no amuti ase no wo si ye ye be hwe no kura no anka ye nye sika bia agere e ma no ye ni kapra ye ne beba and it's true asem na o kan e no kure ye ka to bia ni even at all 2000 family bia no di 2000 beba so obi ni baba anko obi de ko obi amfa bia anko group no so amfa bia anko ya anyi disika bia anko ma no we ya kai masem bi ebra na moto na no preaching we make a statement be say what siasem no we say ka mo hwe no enye abra wo bewu na liase okay o ka sasem no so enti sinifo no obi ni ho no a obetima botu no ho enipa ba ko pe e na me no wo wi so no kra no enye sini mu nti e no wo sa atinka no eye asofudi a odi no e no wo sa atinka no ojaba onu di ete bibi tu obi a otimi iska kese onu obetima ifa ata ya to se ebi a mo mfa bi nka ho na mfa go bani pa onu e na yesa ade no e na sa wo sofo baako onu so ho sofo boati na bibi sa onu so no waza ikwaku boati bibi sa onu so etimi iska kese na ye ya ankasa na de otoso mi ensa eye ye ya apostle dompra onu so ye obi a otimi votu sika kese afa ye ni aka imaya wo mu kra nyenye sika kakra yi enu a wo mu ewo onyi sika kese wo ye 2 million up to 5 million enu be ya so enti wo kasa asem no a odika na mpacho mi twa no asem a wo kene asofo dia wo boboy mpacho mi bisa se
Apostle John Pra, Reverend Bekubuati. Sa asofo no munyi no munyi ho se o bobo mpaya mana na ho atom na o ma ati no so ya another story because say mama na amakwaya o ma ya ama no o so can play o no amu kan onu aso akan ne say ne o no city no o no an kan kire ne mama ne say ansa no so ya no mama fra buchiri bai so to o mu nye obi o mu ye hiafo omo ya de for kakra fi se ni nua no ye for ma bienu na ono na ni nua panyi be ma omo nyina wo no nyina wo lendi na ono ba so nti omo nye obi ama me fi lendi na ba omo nsem wo bi nti omo so mu hia obi a enya de a ese so ye koye bibi de de ze kintina ye be but me better me chese ye nkofo no kwa omo ma usika no omo nye sini for na kasa omo nye Oma betima ye bibi kakra na maka me say e ma no me ba say me mo ho akredi na na ma Emilia Vivian na Wandu Ellen White eni agade omo de betima yi bibi kakra so nko omo ya no ya to 500 eno be yi so wa ma ngo ti bia me yese bia me ta bet me de omo a omo edin bo manu me we na me de ka o ma kan na me say oh see you trace ka platform so e hu de ekoso e trace ka o platform so material na na jije e hu de eko we kura de attest grade kura de nka hwase mbu because sika ye de komo obi a o ya na ni obi o ewu no ye tu di kire wa o wura ba ho nti industry de de sebi emu awere ho nti omo ye hwehwe musu ni omo ye wuri na omo nyai kra omo nyai so say asemu ya me koka ye o e fa ma me ni kunu no eno sa ma me no ene ekunu obi betina ba bi akane ya o nipa da se ni betina ba bi akane ya enkan ya ni aye media yi e ya be say media no me dem ho agi say me tutu media man me program on TV so me hwa nkofo de obi baba betina ho adidi watem say de wo pa na msaire akana nya de me pe o nya de me pe asem bi wo ho no ma e ba info we say wakoma de e kani efiri mu na bae nyame ene se kasa asem no ene waka ndu ka ta me twinsa ya me twinsa me de no o ka ta because kwa de tiase oni yi ni pe bia o kanadwi asem a me kan sesi ase o maame no sorry say maame no eduase ba bi ebe kan sesi bia fi me ye sorry o maame no say on francha bi say me kan sase o be taye adwea me panyi bi e wo mitirim ani nim dia me wo eni die nyame di to man tabre no ye wo asem bia wo kan e free wakoma na ade ba nti asem no di makoma to God na sa branche no ya dem because na enye ya Matthias ya ko no nti na ma me kan asem no but wo die asem we ye poti asem bia Bernard no ankasa what ya se wo kan e fa na busuan sorry no very long very painful but I believe sir and I always say those who did not see my pain, they will never understand my praise. I've seen it all. My bread. That's why when I'm acting, it's very simple because when you go I'm cry. Say a movie, I come to the title and say you hotna. Say what's your being the rightful person now will be baby but now obey you a sin change a very painful dear me be the year me and become was like they always stab me at the back. Me they say only baby tia if you got them. Some of them cry, my mom cry you I give them money. I'm speaking from my heart. But eventually the kind of thing they say about me, I want to make drink one. Mentia say in my conclusion say nipanye. And now do much so obeja papa. And we were talking about 8 years ago, na me share that movie mo.
na ema me ma ye 4 na me second born penny ni ye bema na me second bema na ma me no di atire on nyina wo UK ofoso ya be fa ye nyina akoi ba me kwa me hu se me ni nya kwantu adwuma na me ye na me ni nya wonti no me ba fie Bible say enhia na ni ehunu ade me na me ni I didn't know what was going on and me na me face de me ye nyina me ya manua na me ye so amawrade na nto aso mu no afi me hu se me ma me frase esesa na ma me discover me na ma cha mo bia afi hu se fiscal frase shift ko boy no which is very painful and they were always creating a scene be to make me look like an evil person me kodum kwa a project me ni abai we bi na etwa movie na sinene say asam me kan me am director Batman Yahweh he knows me from the beginning na girl no in a police case Satan sika na 1200 na me nam na me nyeska 12 million that's why eti me ka che me nwan na yire no ana wo se o bra na fridge ba mienu mi se bo e mfa nkwaje bushia na de obenya no ada ye kwaji ya me nyata kwa benya be 400 Ghana eti emini ya de dima fe no me hu se otan bia be to me ne ma me ntem and then critics na we say fe madani am roba me sorry a e wotuo bi ofu a be da na joa na e ma won in short me nwan sorry a me mpinte bia wada no won se obi atutu na imagine this that's comforting no say oh mama say we are minkum because we are armed robber in my own mother's house to see what say the money by me timo no because after no pure water na here am so nye bi me say come no bibia ko di ni ho eti na was finding difficult to feed my kids I don't know it's only in Pakoso from Pakoso to KJT it's about 4 to 5 miles to be promise me say bia me nua brata me say bejiska me call na me phone do me me could do any pan ni ho how can I walk back from KJT back to Pakoso no say because this is Bishop into what says is cow oh yeah I mean what says is kada what says is ka and you know it's a whole lot after bedroom maybe or so na me no also no she decided to leave the house she left me unceremoniously that was the time I wanted to end everything because me tray letter to her and the two no imagine say me the bullet be shame na I'll just put it here na me the night year trigger also now that day God was so good to say whilst doing that na me say born numbi e wo Ash FM and your gospel song that song no e kwadwantwi na to sa anyimo say sika menye bia abrotre manko say minko kume ho e kwadwantwi say enkwa eni abotre eni nkwa na here then I said to myself say I don't have to die and so my brother came back again and then a whole lot. One time, you remember me out of pain. If you want to know, say we took quiet in the chamber before we kind of some bad fear. That was when all the wars and everything started, you know. And I said things were going from bad to worse. In short, you know, and I'm so free. Could be an my mother came down. Because I'm so about. I really quite remember say one time we see my friend Penny for me in our trans say and I hear cancer. Ti Penny back or team no bisa me nua say me maame ye ne die or say ne maame. We say ne die ne me or say me die onim me. This is how far human beings can go. Oh no. Me nua say onim me. The very brother me ko shia no if you any man no why mobo kra potomanto was so wretched. I feel the only nursing it was onim me. People like this all many pajai papa ye we are say I don't force eti we want me your friend catch me say ye maami abana they will see bana one fast and free one who said then she's up to something
And I'm a farm polythene bag and I'm a gin if you're not a catcher and they said Jacob if you papa if you look at a polythene bag and I said bag a bodo any oil in a dem no crap on my there were the fear me fear queen in factory and co. But that she be and you any hint time. This was my song and my prayer. I'm saying right Kwame Kwe and some of me man Sarah and Sawada. We say we shall not manipulate the phone of Benjamin for being count. My mother came and it was bad. And money in life if you're coy. So I moved from one person to another. We work on and check just 3 days. I was going to know Trabium. I fake it and I'm banana na idea besa. Na me dreaming baby ameda. Until my life became so wretched. Na me nam crazy and I'm seeing interesting. At the point in time I could peer war. I'm not near crew. Madam for could peer in so now or the that sebi or the dead bodies. And we could jam and acquire money we are a bar. The very pillow no the katani panada then be the katama could dasa a dining. Oh no. But in all this, you know, me and my dream said, Benjamin Hobonnet. Because name in baby and more be peer free. You will come down for one, maybe or you be training a quarter baby, or we try and son and now mamma myself when be no man ready and then dibi. If we are after young coda, any baby I may call that now semi coffee. I can't remember semi cockate and I perceive a faka call be quiet now. Me cost Biska. Me niska. The money wasn't there. Me cost reporting by a criminal. Then tell me no money share. The same man could say can we police no say mo dem rant am balance papa. Hwe me. I asembi na aba. Is there not a cause? Eh bibi nti na am by say. Lord me ko see cry no ka tell aba na say. Boys and me kete say can be nie. O ka say obi si obi ansi no fa no ko be kwa no tu am loro frame ma me. Me see me trust no. I wept. But when I had a father every day, be not for a small catch him and say, me bro, I believe in you. When him said, the offering will be peer film. But my son, stay out of trouble. You have a video. Away, it's a video I have a CA. And I mentioned for some papa and your free. When you says, I somehow kind woman, and I burn one, I said. We are prophets, and I didn't know share coincidence. The woman said, Bernard Mancasa. In some walk can't yen no Mancasa. Which you be said, be a bit son. Now, me dear, dear. A year, 7 years, some day, in this year. Number 4, air can't send the only dream, almost say. Okum nipa odi awu osubo bi obie ni wa okum nipa on susu onwu etimi amti ya me wo ya bi interview sesi ya se me koda na china man sori ya no susu ye be chama ya fan show bia so me yin che kwa me bi wo ye ni me ba ye pe because me ba ku age or what or ye na ye pe first born ye na ye pe adenti e na owu a ye wi a na sisi na ye yawo a ye nyina no ye twe ho se ye nua bi ko hu ye nia ye ho doro e betimi aye dey ama akwa keka na ho so wutimi e ya le da bona bia obi ba o je a na nka wotimi nsore kwa atutu ko ba ya na foto atu ntu mu na sore na oni ni nkomo ti etimi keka nipa eye so eno nkyere se obi epese sa de ba ntu obi ti nkyɛ na bi okoka se de mu pɛ na mo sa aka no so ana de mu pɛ na mo nya no a nipa kro no onwene mo se o mo a okasa ono so ni mere be de ebe so yesi ewiase nyina obie ni wa asati so wo be kire bo o ti sa ban unya mfie se den akwadao paniro obako ansan owe na kiri so atemwe de ewo ni se bi de yes ama ye nyan se de kiri na nyame na se mhia no a o ka se demons any devil ni nyamanema wo we mu ema eno we se ni agade ni na
eno ene se ewade ehwe so fa ne body chen na omunya akontapa ebukyire Nyankopɔn munya ba bi ko ye ti ase ye ya bi body fo ye mu ya ye ni bi ye nti sesa ene se nipa wo bi ase awo sesa so mfwa no ntia panyini bia o chen wo fi se yakase de o se kwasia yemfa kwasia mani nti na okrom hene edi kwasia asem tonton sa asidi ye bibia o si bikrom hene edi kwasia asem nti bikrom hene wo kwasia yesa na ese nipa bi wo kasa mu se we we panyini isu no asem no ampa na nkasa kan asem na kan asem no na mu emfa atemdidi enyere emanipa sese asem ya aba o makoyi asem atwam no na dia batoto ntimi dim free saka minua ketwa nyame mfa na kra nyene ensi asem obitina ka no ya say amaisiki that was we say to suffer na last one na we ka ama refo nyina na wo ka che Ghana fo nyina nkranhye sema na futu be na ade mo bia futu a me de be ma Ghana fo nyina ne se bia bi nti bia wo ho ma hwehwe Nyankopɔn ne kane se ne etie bia ye wo nkunta bi wo ba bia ye kugu ama Awurade nti ye wadwen se Miriam tie me ntine because of me nsem bia makeka nti wo so wonfa me masem no a makeka ni enya asempa me di afutu a me mu bia se hweyie ewo kasem na ye die nia ewiase ewo ewiye ya die ya ba ikura kire se ewiase no ewo ewiye ese gunu nipa da se ni bia emu se wo ye den oboko na okoso a akontamu ewo ho etwe ede na mo pe sika wo be je sika no no akọ die wo bia agapa bia wo bia wo be ja ho no akọ ntu ko kasa na ko kan bi se agapa de ni we de me de nya me kan sa etu be bi me de me pesca me fa ni se ni fa ni me be di ko da se mo yi ne mo mi si da ni si asema ka ni pa bi anti ma se de bia ya no ta ni bibi fofo kan mo se scape sika se de wo sika se de wo wura owo no so echi no atemu nti wo bibia ene wo nuaje afutua me de be ma Ghana fo ni wi asina me do bibia ase why did I say to myself for by o boy si wo we na da ho wu a ko sika wo mfa nko bibia be na corona e kra che se ewu no wo atem wo no so wo henche na Kristo ba sachawani baby e she body dwumede ye bro na e Grieveness in hotel o Brahma UGC last stop ami am di dwumede ho chia me se from Rabna Kelvina aka Nketwa de ba na me ya de ma he se akra